Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min Aceh Torbiyah Melabu nuhayyi lakunna tahiyatan bi salam wa surur wa kalimatun najah li marhalah as-sadisah bi misbail ulum marhalah sitah isnin wa sab'ah bisiar kalimat bisiari maroya intisor wa nad'u lakum min huna bisurur wa du'a asa an takunu najihin fi hayatikum insyaallah biaunillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.